Moirang Thangjing Harauba Asida, Lamdam Asigi Miyamna, Togal Taubiranaba, Thangjing Seba Mandal, Famnaibi, Jairab Loisang Amadi, Amaibi Loisangna, Kanglecha Singda, Nonglukna Apil Taurakli. Chalibathasi Kunmathori Kolumdoi Fawa North East Pancake Salad Federation Amadi Indian Pancake Salad Federation Anigi Mijang Makhada Pancake Salad Association of Manipurna Yumbu Oiduna Pre-10 Pre-Junior Junior Senior Amadi Master 5th North East Pancake Salad Championship 2023 Kuman Lampak Sports Complex ta Leiba Kangsangda Pangthok Lagani Championship Asida North East Ki Tongan Ba State Nipan Ginupa Macha Amadi Nupi Macha Sanaroi Puna Chaniga Yangkhaina Numit Humni Chupna Athoi Hentanaga Loinana Championship Asida Khangat Laba Sanaroi Sing Asi Chaliba Chahi Asida India Pancake Salad Federation Sinduna Pangthokadaba All India Inter-Journal Pancake Salad Championship 2023 da North East Zone gi Mahot Sinduna Saruk Yagani Championship Asigi Damak North East ki Tongan Ba State Singi Team Official Sanaroi Sing Lakliba April gi Kunda Kumanla Park Sports Complex da Report Tauragadabani Haina Pancake Salad Association of Manipur gi Maikaidagi Khangalakli Delhi Excise Policy Case Kamari Lena Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia CBI na Kaukhatuna Wahang Jatharba Matung Jail the Changkraba Matung Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Busu Hayang Maizang Numita CBI Giloisang the Lak and Bakhangan Kray Delhi Excise Policy 2021-22 gi matang da Niti Niyum Kaya Kairi Haibagi matang da Delhi gi Hanagi LG Vinay Kumar Saxena na CBI na Tizin Hanana Bapukalakib Matung Case asi CBI na Paikhatuna Lakibani Masigaloina na Housing Forward the case Asigamari Lena Chenabani Haiba, Mioi Tara Mangi Matakta FIR Pan Kibagaloina, Telangana Chief Minister Gimachanupi K Kapita Busu, Hiram Asigam Rilena, CBI na Housing Wahang Chatharibani, Haribano Liquor Policy Asi Draft Tawa Madi, Implement Tawada, Maung Maril Tadaba Amadi Senza Tumza Kaya Tauri Haiduna, Policy Asi Matungda Chatnahan Kidabani. Haukiba Pungkun Maria Sida India da Nauna Miyoi Lising Taraga Chatret Yankai Hundoi COVID positive Oiba Thingnaki, Lena Asnamaram Oiraga Miyoi Kuntaret Laikide, Fagalapagi Changchada Marfutara Nipan Dasmek Taruk Mapanda Hantarakre, Apunba confirm case Koti Mari Lak Nifu Nipan Lising Nipan Subna Kunito Yokre, active case Maseng Lising Yankai Hundoi Chatret Kunda Hengalakre, Lena Asnamaram Oiraga Laikidaba Punba Migi Masing na Lak Manga Lising Kuntramatoi Subna Marfutara Matoi Shukre, Lena Astagi Nava Faduna Discharge Taukiba Punba Migi Masing na Koti Mari Lak Nifuni Thoi Lising Kulhumdoi Chani Taramathoi Yokre Laina Asida Ngak Thoknaba Vaccine Kap Thokiba Punba Migi Masing na Koti Chani ga Kun Lakum Futaruk Lising Kun Manga Henkre Malem Gyoina COVID Lai Chetna Khwaidagi Hena Sokal Laba Lebak Singi Manungda USA na Ahanba India na Ani Shubada Amadi France na Ahum Subada Leiri Awang Nongpok State Singi Oina Assam na Ahanba Mizoram na Ani Shuba Amadi Manipur na Ahum Subada Leiri